Minister Lodidio yate da kirono da ibokan nepekede Akim Honorable Sidonia Sopoloto Okaasai ngesi da Esinyikoki Aswam kaluda ngaleu nepekede sishana kina tiktalo kumi anyune bera unosulude Akokakit Aswam kech kanoda ingara kinita teker nongesi de keu ningesi koto mada pak nada jara korarabati nede jai aguru to health center 2 kanoda adukuno ematenti lodi doetangor osoda bobai kopakina bati nede ja sisomero iluda guru nepeke doli lim kanoda adukuno itogo iluda imwalimu kwa kenga kopana abati ni neni oma midwe poto somero oma midwe nyameti kia chane kona ibu yake ninyo abati ni ngunune kenge rotani oma me ibore ne torerero tongla ngaro sokoni mame ibore somero to ikokola ke pota omuna itu kota ngoni kwana ageon atiaka somisine akota ngikadwe olototo o secondary akota ngikadwe oloto university alama noi na arai yo itongati ile atwakata no watoto no epote kero shalo epote kwichu to ya pie ojase koko ne okeki chut so dobo dare mame matentelo apolo kebeti akerara kun doloro to kona dawi ko mina kona do mona choni isiman beti nade polokinta dekisina guru to health center 2 ngesi da ikeondo bala daebe kwa perara dekisino kawani angoron mi puo potomina kisanyu ne poneli somaso so kwana ne pona tangoron ngunu kiere era jawanyu ne be ma eta de dope achi angora potusalo mai sai sidonu no pop ne pedolu na beru era peskina poplangi ne kai sidonu no pop mame ne perete e dawni nyina idawni ayangara pero bala sala nas ilepiti ngesi edaw akirono abati ninu ingara ke etemo kere as a whole isomero ireria itonga nyoiboro kangu oya wakim Muzee Nicholas Ochakara loda sekara ekao ngisda echora kiniti tunga kere arautuluda aduchirere tingare no kulude sesente ja utene loda apolo kwa ducha ilipitebe itunga li ngara kitesa apolo na tutube ngesti tunge koto na seono nyokwa nyini eja kuile pota inakini jelu kumit odai na so chuta ne dauna ne ija kijelu kumit bale bi hala ma dauni so do mu inu apolo olio reba olio je Kanuka TV East Martinopolo Kokumi District.